الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزة الله رب العزة كرمان دعالوتا الله رب العزة مارا شمارا نيكي أعمالاني ونيكي أقوالاني الله رب العزة توفيقه بدا، والله رب العزة هرت نعمتي مارا داتي الله رب العزة نعمتوكا بركات ما بكا مرتقي حديث عنقا عزيزة ما سفر حادثة وانقاي سفر حالتا بيت وروجي حكم شي عنقا ما يعني حادثة وانقاي حديث مرتقي أنس بن مالك روايته إمام ابن الغني مقدسي فرماني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك فرمانته كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. حديث كساني تكري بيسرا هم ذكر بتا ويدقيك روايتي وشاقيش چیز هم معه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كما رسول صلى الله عليه وسلم امراه بتجين سفرية حالته فمنا الصائم ومارت لاتي مردمي لاتي صحابة بتجام زا روچك بتجام ومنا المفطر ودبتي همراهم بتا قال فنزلنا منزلا في يوم حار كرمي روچيا قرية جاغية ما داشتا وأكثرنا ظلا صاحب الكساء چیز یک میں بولنے راج واسطہ حدیث یک شرین چیزیں ہم کہ میں مکرانا بلوچ زیادہ مردین بی چادر درنیایا چادر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہم بیتا و صحابینی گوما ہم بیتا و یک حدیثی ہم کہ چادر شی مستری مردم ہمی بیتا کیا سائگ چیرا بیتا صاحب الكساء چادري چيرا بتا ومنا من يتقي الشمس بيده ولحتي مردم همي بتا لحتي صحابة هنچو بتگان که آیا روچ داشتگو تی دستگو ما دسته و تی سرا کتاب گوڑا همي جاگه که داشتگه انس بن مالك فرماني که فسقط الصوام گوڑا هنچو داشتگه هر یک که روچک بتا حلاس بتگان گرم بتا سفر حالتا سواری يعني چی بیتا عزیزا هر هشتر حبس همی بیتگان آوهدا و گیشینی ای چیز نبیتا هم گوڑا منزله جاگیا داشتگه هر یکی روچک بیتا قبتا ایچ بزان چو ماوشی که سرگی نبیتا که تکلیفیه چه بلوتی روچگه نپروشتا عزیزا قسانی پشان کیه مرچان کی کاسی در ڈاکٹر گولی کہ من بیدا ما سے وحدہ بران ایک روچگا پروشا کسانی سردردی ہوتی روچگا پروشا او حدیث ما ذکر کرنے گا ہم مات پتانی واسطہ ہم یک رسالے کہ شما گونڈوان کسانی اچھی عادت بکنے و ہر بالغیں چوکے ہستے ہیں یہ بچارے مانا کہ جاسوسی بکنا ان پوشتا بلے بچارے کیا ہوتی روچگا پروشی ہے کہ نہ پروشی جمع کا شیطان ہمراہ ہم موچیں روانتے پلان جا گیا ہورباں آوتی روچگا پروشاں پلان جا گیا ہورباں کا روچگا پروشاں تے گوڑا مردم مسئول ہے وتی چوکانی سر ہم گوڑا فسقط الصوام ہرچی روچک بھی تا کبتگام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم گوڑا ہر یک کی دپچ بھی تا آیا تنبو جتگاں او سواری درو آپ داتگاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگڑا وشتا یہ جا گیا کہ ذهب المفطرون اليوم بالأجر سبحان اللہ شو مرچی ثواب سجن دپچے مردمہ ثواب درو بورتا ہر یکی روچگی اگڑا آئین ثواب نہیں ہستے بلے یک ادبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کارین گئے و صحابیاں اس کل امتا سے کارین گئے کہ ہمراہنی خدمت سفرہ یک بلائیں اجری ہمراہن خدمت سکی بلائیں اجری سفر حالتا گیشترین اگر تو اگر سفری آئے مرچاں بسانی سرا یا تو سفری آئے جہاز تہا چیزیں مکہ کہ موت کارا پیسرا حلاس بکنا انہا تی ہمراہن کارا پیسرا حلاس کا یک ادبی مارکھیا سے کارین تا اشرف الخلقہ انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وشی کہ ما رادیک بتگا کہ ما بلندی اخلاق پورا بکنا
बुलंद अखलाक भला है अखलाक व पुरसे बले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगमा पूरा बिकनाने उड़ा हमरा ni khayaldariya mardum beka safar halta geshter o agar tu safar abe tu gende ke tu chu ta'ban be ولا tu dappach bibi shattere wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin